Cambuk 60 kali dijemur di bawah tarik matahari. Wa naha an yujalisahu ahadun. Dan waktu dijemur itu dilarang siapapun untuk kemudian bertemu dengan Sa'id ibn Musayyib. Walakin dhalika lam yamna' Qatadah an yaqifa ma'a at-tabi'i al-jalil wa huwa 'ala hadhihi al-hala. Meskipun dilarang kemudian getar dan takut, tetap saja dia mendatangi Sa'id ibn Musayyib. Qatadah mengatakan sendiri dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, qala ataitu Sa'id ibn wa qad ulbisa tubban Ka'ab wa uqima fi syams. Saya datang menjumpai Sa'id ibn Musayyib. Waktu itu celana pendek dihukum. Bayangkan ulama besar Imam Tabi'in oleh kekuasaan dengan dipakaikan celana pendek tadi, didirikan di bawah matahari. Faqultu li qa'idi, saya bilang sama yang menuntun saya, dan dia buta. Qatadah buta, bilang sama yang menuntunnya, adnini bihi fa'adna, tolong bawa saya kepada sini. Lalu saya diantarkan. Faja'altu as'aluhu khawfan min an yaqutani wa huwa yuqimuni ihbatan wa nasi yata'addani. Lalu